Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Agyan ka lang iti asidag kukurag. Di ka umad adayaw tabantayan na. Abayang kail. Kasla kayong mabutbutay. Kasabakan dito. Ang mga ada ulag kit kagatanak. Anya? Isu nga agbantay ka analaeng. Kabayatan ti panagala ka dagiti atap asabong. Sabong ayamot dagita lalain yaw. Katsan mait. Kaslamat. Aba ka ng tibabawin. Teko na ba? Ang mumlaeng. Ay! Milyon a pesos ti bayad ti maysa iti dahito'y aklase ti sabaw. Aus! Anong us ka dyan? Kita ang din da uling. Nagapuan nyo kanikwaraw, Kapitan. Di bantay kagawad. Laban luga ka talaga. Ginanaak mampay. Ay na. Nay, anyangay day tahimot mo. Nakasako, mate. Ay na. Sabong idibantay man. Padasak mamatagur na. Barbarang isumat ti pagbaknang ha. Anyangay a klase ti sabong dagita, Kapitan. Ay, secret kagawad. Iso ngayong kabil ko iti unag tisakaw. Tapno saan nyo ang makita ti itsura na. Anya? Narigatin. Nung ay tuladan nyo. Di pa ikit ibusin nyo amin ang nabatik idibantay. Si Kamot, Kapitan. Para day talamang kita mo, iparit mo pa'y. Tayo magkit dilakom dita apaso. Gumatangak iti uray 50 pieces. Sige, mabitlaeng taikang ka, Kapitan. Talaga gayam a plantita ken plantito kayo itan kin ni Kapitan Marebanang. Nagduduma a klase ti mulang agsabong ti adda dito'y paraangan ti balayaw. Ay katuen amare. Padasan mi man ba't ti agplantita o kan agplantita ita apanawan ti pandemya. Ay na, nagmayat mo't gayam no kasto nga ado ti mabuybuya asabaw. Maikat ti stress maray. Ay katuen so ano kayat mo? Agmula-mula kayo mat iti agduduma asabong iti paraangan yaw. Aywan maray. Anya nga tano padasan tamot ti agmula iti nagduduma asabong iti aglawlaw ti balayta, badaw. Ay na, nagmayat gayam no ado ti sabaw. Bakitan kan, mahilig ka pa ilang iti kasta. Kung mga rod may saka abalasang. Apay, masapul ay abalasang ti agmula iti sabong iti paraangan. Ay, dulamin to yan. Ang mga nudi mo pa'y amaw badaw. Tiyan niya. Ay na, ado itan ti gumatgatang iti sabaw, nang runa no naggapo iti bantay. Tapno amaw, at dapay nasurok asang aribo ti presyo na. Anya ti kinunam to yan. Ribo ti presyo na. Makitam, dinagdakkel tamulagat maw. Siyempre mo agasam nga'y taribo gayam ti presyo na. Ay nagmayatin nga ito yan. Dumsaga kun ako arog. At tiplitek. Agyaman ang kail. Agyaman iti anus mo. Nangitulod ka na kamay iti lakok asabong. Agswerte at talaga dataw. Jak pagarupon nakasya kadakal ti paglakwak. Mas dawak nga rod ang kail. Kaslawan mo't serbi dagita mula. Ngam nagnina mo't gayam ti bayad na. Dahita titip mo. Ha? 1,000. Wow! Kaya't kao. Kaduan nagtumanin ang mapanagsapul iti atap asabong. Areglado ang kail.
Di kag tanag. Gwardyaan kayaw, numapan kayo iti bakir. Kabadong, gumatang kayo itilako kapasaw. Ado. Ha? Bagan ano da ngay mo dayta. Naimbag kumaa, numakanta isaw, kagawad. Tapno ammom, kabadong. Ado itan dagiti plantito kan plantita. Adan tupay na minsan anaibo sa dagos dagiti lakok apasaw. Ay mayat nga ron da. Talaga amayat. Kitaam da kapitan. Umasa asenson ti biyag da. Tan nakagatang da pa yan iti lugan da. Kan pinalawa da ti arubayan da. Ay Kuwan, at dapay dayo nga umay gumatang iti sabong da. Aggapoy di Manila. alam na gito'y tuya. Ilamang mo pa lang di talikodan ti balay. Nangalaam ka dagita asabong. Sabong da parinting dayta. Tinakaw kaw idirabe iti paraangan ti balay da. Anya! Ala, idulin mo. Tamapanak agbiraw kay bakir iti kapadpada dayta amula. Padwin ta. Tagmula tamay dito'y paraangan ti balay. Uray di talikodan kintok-tok ti balay tuya. Anya! Intun maikanak iti gundaway kaw. Mapanak tumanin agtakaw iti daduma pay asabong ken ni parinteng. Pilyag tay kanginginaan amula. Agar aramid ka manen iti jak kayat badaw. Ay di ka man tuyang. Instant money day tuyain. Anya ti amaw. No dapay mabiro kak akasta asabong iti bakit. Enteng. Awan mo tanjay 5 asabong di talikodan ti balay. Dagijay ngay nakapasaw. When now? Inla ko majak amaw. Awan inlaklako. Mabalin ayamot ajak ibagakan kano adda ilako. Awan nga rudan. Tinakaw dan samot tan. Jesus, yay. Amuda nga main ang inginaan dagijay aklase ti sabong. Salbagkit di dagita ngagtatakaw ta uray sabong. Takawan da. Ay nasken amatiliw day ta no asino man day ta ngagtatakaw. Inaramid ko amin na pamuspusan tapno mapadakkel ko dagijay amula. Hanggang tinakaw dalaang. Ay, makapasuraw. At to'y tinaglakwak iti 5 apasaw ti sabong ni parinteng tuyang. 10,000 pesos. Ha? To'y. Nagadumatan ngay badaw. Kuna tinaglakwak, gumatang tupay kanaw iti sangapulaw. Kaya't kaw, kaduain nak amapan agbiraw kay bantay. Ay una, nasaysaya at pa'y. Ngam ti mapanak agtaktakaw dita. Way, iso apunwin ta iti agduduma asabong ti paraangan ti balay ta. Kunak nga raw, numabalin uray tok-tok ti balay, ket ikanta tuyang. Mangrugitan abumaknang nukas tuylaeng tuyang. Ay na, sapay la kumabadaw. Sino nga iti di na kayat ti bumaknang? Sige, ngam sakbay day ta. Gumatang ta pa iti adu apasaw. Uray 5 gasot apasaw no iso ti kasapulan tuyang. Talaga mo tatatapataw. Nagbalin kayo met ita a plantito kan plantita kininana tuyang. Adu ti nakapaso asabong dito'y sungadan ti ruangan niyaw. Ay simpre mo ta. Narigat no di talikodan ti balay. Sa mga no adamang takaw. Kan oray iti diding. Kan bubong ti balay niyaw. Kat adda na ibitin apasuan na mulan iti sabaw. Tiyo na ti mini hanging garden Kurang pa'y day ta. Kwaraw. Nagbalinan akas lakwi ba ti ruangan ti balay niyaw. Gapo iti kapuskol dagiti agduduma asabong kan mulmula iti aglawlaw. Mayat ti kasta. Tapno mabantayan mi anaimbag. No dagpanggap nga may agtakaw. Unag paisaw tatabataw. Ado ti agtatakaw iti sabong iti rabi Danggal ka nantay, natakawan da iti mula. Ay, jakam mo day ta. Ay, nagmalas da nga raw, nukasta. Ay, sayang pa'y dagiti 5 apaso ti saabong. Dakkel ko matibayad na dagijay numalakaw. Ay, bay amon. Uray taawanan ti gumatang ita itikas jay. Anya ti kayat mo asawan? Ay, sumardengan ti gumatang ita itikas jay nga atap asabaw. Ay, nga main. Tiltiliwendan ita dagiti aglaklako iti kakas jay. Anya?
Unmit. Nasaya at matkid day. Tapno saan ang maibos dagiti kakas di asabong iji bantay. Ay, sa bagay matkid di. Inteng. Sige. Bye-bye antan day dyan na po ka. Tulong tan, no asino man day dyan agtatakaw. Muna. Umdasan na pagyamanan ta. Iti dakkel. Ti muna na paglakwan ta. Anya, awan tinabiro kam abayer tinaurnong taasabong ang naggapoy di bantay. Awan nga raw. Ay, marigatan tan samot ang mangilako kadagiti mulat Apay ngay, sapay nagadula unay yung tinaalat Bayam, tay karigatak tagbirok iti bayar tuya. Sana mabalin nga awan ti gumatang kadagiti sabong ta. Una, sayang ti bannog kan gastos ta iti pasaw, kan abunaw, no awan ti gumatang. Yagyulangan kanyak ti dadto maasabong yaw, kabadong. Naimbag lang nga damo display dito aglawlaw ti tersenak, Anya, ay nagswerte kan ngay. No dawatem lang ti nagbanbanugan mi asabaw kagawad. Itid ko no bayadam iti kayat ko apresyaw. Awanan, kabadong. Tiliwanda ta sino man ngaglaklako iti sabong ti bantay. Anya? Kuwan, iso adi yung wala mailako adagi jay. Pare, iso ngay tadyulaangan. Ay, jak kayat. Ijay nalatan Ingga na adan to gumata. Anya? Ay na, ad-adan adim madakkel dagiti sabong dito ruangan ti balay, badaw. Uwin nga raw, tuyang. Naiwanan da iti ustaw. Iso nabibi da amin adim makay. Kanima daw. Nagampayag pa yan ti daduma iti datar. Ay na, kaano pa'y nga dagumatang kadagitangay? Nakaad-adudan, nakasamsamakan dito'y balay. Ay tinasayaat, tulungan na, tadalusan ta na imbag dagiti mulat Nasaysaya at siguro no irwar talaangan dagitaw. Sa dino ngay nga ro ti pangikabilan ta kadagita. Tangay awan metla ti gumatang, di paigidtan di ta paraangan ti balay, narigatan no dumakkel da. Sumalida dito'y balay. Uwing nga agpaysa. Awan tumod lang ti gumatang kadagita asabaw. Kun mulmula nagduduma. Kasayaatan nga ikatentan. Padawatan ka lang iti sabong. Tapno ada i-display dito'y tersena, marikwanang. Ay, agyaman maribanang. Ay na, pag-aayat ko mati sabong kat. Ado ko mapay dagiti kasta ijay balay. Ang jak ammo no asino tinangtakaw kabayatan iti kaawan mi kan ni Enteng. Anya, unay mo't dagita ngagtatakaw. Di dalagbain mo't kan ni Kapitan Enteng. Ay, nasakit nga rin tinakam ko, mare. Bye-bye amon. Uray, taawanan ti gumatang iti kakasjay asabong. Tiliwenda itan, ti asino man nga aglako, kadagiti naggapo iti bantay. Dayta nga ron matibagbagak kan ni kabadong, ngam di na mulata kaya tagi padawat kadagiti sabong da. Imut da talaga. Ay, badaw! Umay ka man dito, itatulungan na. Apay ato yan. Ay, nagdadakkel dagiti pasokan sabong amula ditaw. Una empay abagkaten nga ikaten dagita, tapno masagadak ka na imbag ti datar. Ay, adaw dagiti nagango abulbulong ditaw. Mabit lang to yan. Tasaggay sa nga ibagkat amin dagita amulmula. Ay! Tulag to yan! Ay, naganuna! Ay, nagdakal! Ay! Bataw! Ay, bataw! Ay, nagaduda dito to yan! Taray! Ay, bataw! Urayan na! Di nakita rayan! Ay, na! Diyos ko, unay mo na! Ay, marito yan! Apa yan? Ay, mapaspasamak kang kaya. Ay, marikwanang. Tibalay may. Ay, na. Ay, mabuteng ako na sumra kay Tibalay may. Tapay, Mike. Nagaduti ulag iti balay may marikwanang. Aniya. Itayag dalos kami kinibadong kaw. Ay, nakita may. Ay na.
Nakabut-butan. Anyat na pasamak ngay. Ay, nagado ti rimwar nga ulag maray. Iso mabuteng ako nasumrak kanya balaybay. Ay, imayak dito balayo paray. Tamabuteng kano ni Marito yang nga agawid. Tanagado kano ngamin nga ulag iti balayaw. Puno ya. Ay, puno paray. Nagbalay da nga rod ka dagiti pasaw. Anya? Ado pa dagiti anak da. Anya? Ay, sa dino abanda ti ayan da paray. Dito'y paray. Dito'y. Ay, san gaya man nasaya ti mangikabil iti aduunay asabong iti aglawlaw ti balay pare. Pagumukan mo't dagiti ulag pare. Ay, agure ka. Mailasin ko dagito nakapaso dito asabong Iso da ito tasap-sapulan may amulamay. Ada pa ijay. Hindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito amin tada dito. Salbat ka. Si kagayam tinagal-ala iti mulamay. Ay, agpudno ka ita kanya. No di mo kaya't asal itin ka. Ay, uwan paray. Siyak tinagtakaw paray. Kasya na kuma paray. Pakawanan dak. Naramid ko lang ti agtakaw paray. Gaputan nangina iditi sabaw. Ay, uray pay. Ay, naskan nga agikaro ka iti dakas nga iraramin mo. Agpulo ka ita. Ay, tatabadong. Day takit ngamin tanagtakaw ka iti sabong da kapitan. Anya nga ita, tawanin agatang, nagbalayanin ti ulag dagita masetasyo. Aganad kayo kadagita ulag. Ala, sige. Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay panagdangag.